Kaseng hito maupun tayar area menta kasengi kala lej ban check biang yaki labor license dongki betre yak gas line haki artali ki benta kabahap hak umsaw nombri bat ka mau kongi kumta na kaliang jong kaseng kala sim khia hak na kasengi bat kala siam bat kala lap kidang don ki babun ki bompat biang yaki kot kisla kumta na kaliang jong kaseng kala be sendon yakine ki betre hak na kecaka hanrei yakine ki bola biang ka kot kisla la ki labor license kumta na kaliang jong kaseng kala sya yaki bukin tre. Nah kalian jongi ki seng itu mau root area ngila wan pen kenra ya kene ki labor ki ba wan tray ya kene ka gas line ngila lap ya ki labor ki ba tray hang ne don ru ki bom don ya ki labor license don ru ki bladon gine brokoj nak liang jongi ya kine ki bladon ya ka labor license don shu kano ka jingwit bat don shu kano ka jing pentut nangi ni ai bakin tray kat bakimon tang bakim bit banle ya kano ka kams new ka ban thau ya ka ba pen huri hura hapo jong kene ka dom ka than ki jongi ya kine ngamut ban ong ba pila ban tray ha kene ke area bat syadu syakte ke area mau ke ngiru namar ba kadai kaju ke area ke jongi te nagaliang jongi hi yakine hi ngim kwa shu ban le ai ngin penlaj baik baki kin tresuk haka kam ke jongki hai namar ba kila biang ya ki kot kisla te ngamut ban ong sakwe kalong ba ngilalapat kato kanegut ya ki labor ki bom biang ki kot kisla nagaliang jongi ka mau sentarut area ilawan sene sasan mirasi banwan check ya ki labor license te nilalap pada ya ki bom don ya ki kot kisla watangi weiru te ya gine inle ya badon kam kumbangi la yo jumbit na po central body bangin be no ya ki kat bakim patla ban penbiang ya ki kot kisla nagaliang jongi kaseng ngi persyajur halor kata bangin patsya ban one tray lane ban wan saknik area jongi nomor ba yolek sela saya singi kadon gajeng kaba wan hangi te nagaliang jongi ya gini ni pak lech nan yaki te hadu baki la ban wan ra ya kot kisla jongki hadu bangin dalai i yaki proof jongki te la ban wan trebiang nagaliang ngim don lane ngim keren kor lane ngim keren kano gaktin ga penmong yaki ndre ngesu keren da ba don burom te ya gite ki ba la don pade ki la man tre nagaliang ki tang pencai gitu dah gom jai kamu आप चार आदमी है ना वो लेबर लेसन नहीं है आपका कोई दूसरा आधार कार्ड है पैन कार्ड है वोटर आईडी है सब है दूसरा आईडी है पैन कार्ड भी है आधार कार्ड भी है पर आई लेबर लाइसेंस नहीं है नहीं तो खाली लेबर लाइसेंस चाहिए भैया तो अभी आप टेंशन मत करो घूम जाएगा और डॉक्यूमेंट मिलेगा तो आया